Sigurno ste negde kroz popularnu kulturu nekako čuli za Ku Klux Klan i sigurno ste videli te njihove bele odore sa kupastim kapuljačama. Ja sam se recimo sa tim fenomenom prvi put susreo kroz treći deo komedije Mrak film. Imao sam 12 godina i nisam imao pojma o čemu se radi, ali mogao sam da naslutim da je u pitanju nešto jako uvredljivo za Afroamerikance. Kasnije sam viđao sve češće te jezive odore i zapaljene krstove kroz popularnu kulturu, sve dok nisam naletao na neku vest i skapirao da Ku Klux Klan zapravo i dan danas postoji. A onda sam seo i pročitao sve o tome i shvatio da to nije bilo kakva organizacija, već jedna teroristička organizacija koja nije progonila samo crnce, već i sve druge manjine u Americi. Da su bili odgovorni za veliki broj ubistava, da su među njima bili političari i to ne neki nebitni, nego govorimo o vrhu političke elite. I čak postoje neka nagađanja da su možda čak 4-5 američkih predsjednika bili članovi ove organizacije. Mada to je ipak ostalo na nivou trača. U svakom slučaju, danas ćemo govoriti o tome kako i zašto je ova organizacija nastala, kako je opstala toliko dugo i zašto nikada nije zabranjena, uprkos svim zločinima koji su počinjeni u njeno ime. Ja sam Igor, a ovo je priča o Ku Klux Klanu. Da bismo razumeli kako je nastala ova organizacija, moramo da se vratimo na građanski rat u Americi. Pre nego što će rat početi, situacija u Sjedinjenim Američkim Državama je bila takva da su severne države bile industrijski veoma dobro razvijene i tamo je ropstvo ukinuto decenijama ranije, dok je kompletna ekonomija južnih država isključivo zavisila od robova koji su radili na plantažama pamuka, duvana i šećera. Sad, ove države koje vidite da su označene sivom bojom, u to vreme to još uvijek nisu bile zvanično države, već su se vodile samo kao teritorija, da vas to ne buni. 1860. godine Abraham Lincoln postaje američki predsjednik i južne države iz straha da bi mogao da im ukine ropstvo se odvajaju od SAD-a i osnivaju konfederaciju. Tako počinje građanski rat koji je trajao od 1861. do 1865. kada je jug izgubio i ropstvo je i definitivno ukinuto nakon toga u celoj Americi. Sad, iste te 65. godine na Božić nastaje Ku Klux Klan i to u državi Tennessee, a osnovali su ga 6 bivših oficira konfederacije koji nikako nisu mogli da se pomire sa tim da će od sada morati da plate radnu snagu ili, ne daj Bože, da i sami rade nešto. Na samom početku je to bila grupa ogorčenih rasista bez nekog političkog cilja. Zapravo, cilj je bio samo da se ojačaju veze među bivšim južnjačkim vojnicima kako bi jednog dana nešto pokušali, eto. Sad, kako je nastalo to ime Ku Klux Klan? Zvuči jako čudno. Pošto je to bio zatvoreni krug ljudi, izabrali su grčku reč kuklos, što znači krug. A pošto su sva 6 bili škotskog porekla, što nije čudno za južnjačke države, dodali su reč klan, pošto je to englesko-škotski termin za pleme ili bratstvo. Međutim, Ku Klux Klan im nije zvučao dovoljno cool ili zastrašujuće, pa su ga malo stilizovali i tako je pretvoren u Ku Klux Klan. U suštini, isti proces kao kad smišljaš ime za metal band. U početku njihovo delovanje je bilo nekakvog šaljivog karaktera. Nosili su maske i plašili crnce, kao oni su šaljivdžije, međutim u narednih godinu dana te šale su vrlo brzo prerasle u teror. Prerušeni u duhove mrtvih konfederacijskih vojnika, organizuju noćne jahačke patrole prilikom kojih bi crncima upadali u kuće, vezivali ih, bičevali, tukli i to uglavnom one koji su pokušavali da se politički organizuju ili one koji navodno nisu dovoljno poštovali belce. Funkcionisali su u potpunosti kao kriminalna banda. Sakrivali su svoj identitet, zaklinjali se na lojalnost i kao protivnike nisu gledali samo crnce, već svakoga ko je podržavao rasno inkluzivnu rekonstrukciju. Sad, ono što je zanimljivo je da u početku članovi kao maske nisu koristili one bele odore sa kupastim kapuljačama, već su koristili karnevalske maske koje ste sigurno viđali. Popularnost klana se jako brzo proširila iz Tennesseea na okolne države i stvari su počele da izmiču kontroli. Dakle, oni su sistematski radili na zastrašivanju ljudi, paljenjem crnačkih škola i crkava, upadanjem u kuće, premlaćivanjem i na kraju ubistvima. Zabeleženo je nekoliko ubistava što crnaca, što belih republikanaca, što vam
možda zvuči čudno, jer u to vreme su zapravo ideologije američkih partija bile obrnute u odnosu na danas. Tada su demokrate bile privrženije jugu i zagovarali su ropstvo, dok su republikanci zapravo bili stranka koja promoviše rasnu integraciju. Tako da početkom 1870-ih ovakvo divljaštvo više nije moglo da se ignoriše, pa su federalne vlasti poslale trupe koje su pohapsile na hiljade članova organizacije, mnogi su osuđeni na kazne zatvora i Ku Klux Klan se tako raspao, makar na neko vreme. U suštini, članovi koji nisu pohapšeni su osnovali nove grupe poput Bele lige i Crvenih košulja i narednih godina nastavljaju da rade potpuno istu stvar. Sad, dva događaja su dovela do ponovnog rađanja Ku Klux Klana. Prvi događaj je jedan nemi propagandni film koji se zove Rađanje nacije, koji je snimio sin jednog od oficira konfederacije. U tih 3 sata, koliko traje film, jug je predstavljen kao žrtva, reforme kao potpuna katastrofa, crnci kao pretnja, a Ku Klux Klan kao ultimativno rešenje i spas za celu naciju. Film je stvarno u tehničkom smislu bio revolucionaran i uloženo je mnogo novca i upravo taj film se smatra za prvi američki blockbuster. A ne samo što je punio bioskope, nego je prikazan i u Beloj kući, a tadašnji predsednik Woodrow Wilson je bio oduševljen filmom. Upravo u tom filmu prvi put su se pojavile kupaste kapuljače i bele odore kao deo kinematografske fikcije, ali će ih klan kasnije usvojiti i zadržati do današnjeg dana. Sad, drugi događaj koji je u potpunosti zapalio vatru se desio sredinom iste godine u jednoj fabrici na jugu, to jest u Atlanti kada je ubijena devojčica od 13 godina. Da, u to vreme su deca još uvek radila u fabrikama, a njen menadžer je optužen za ubistvo, prvo je dobio smrtnu kaznu, a nakon žalbe mu je kazna smanjena na doživotnu robiju, što je u potpunosti razbesnelo južnjake. Inače, taj menadžer se zvao Leo Frank, bio je beli Jevrejin sa severa, dakle sve što južnjaci ne vole. S obzirom na to da je suđenje bilo u Džordžiji, dakle južnjačkoj državi, kažu da je bilo prilično haotično i politizovano. Kasnije će se ispostaviti da je pravi ubica zapravo bio domar, koji jeste bio crnac, ali njima to nije bilo bitno. Njima je samo trebalo opravdanje za novi talas nasilja prema slabijima od sebe. Leo Frank je nakon toga kidnapovan iz zatvora i linčovan od strane rulje koju su činili i lokalni političari, sudije, čak i policajci, tako da niko apsolutno za to nije odgovarao, iako se radilo o čoveku koji nije bio odgovoran za ubistvo. Upravo u ovoj drugoj inkarnaciji Ku Klux Klan je bio najpopularniji, ali kada kažem najpopularniji, mislim na to da je imao oko 4 do 5 miliona članova, što znači da je verovatno najveća ekstremistička grupa u novijoj istoriji sveta. Ako ne računamo italijanske fašiste i nemačke naciste, jer oni su ipak bili vladajuća partija, pa su samim tim imali ogroman broj oportunista. Ovde su bili okupljeni isključivo oni pravi mrzitelji entuzijasti, da tako kažem. Jer pazite, na njihovom spisku krivaca nisu više bili samo crnci i Jevreji, nego su dodali i katolike, liberale, komuniste, imigrante, pa čak i sve koji propovedaju Darwinovu teoriju evolucije. A ostale manjine će kasnijih godina polako pridodavati ovom spisku. Međutim, u ovoj inkarnaciji klan više nije bio samo banda koja mlati naokolo, uništava imovinu i povremeno ubija, već je to sada praktično postao i veliki biznis. A za to je najviše bio zaslužan novi vođa klana, William Simmons, koji je bio izraziti fan tajnih društava i čovek opsednut ritualima. Iskoristio je taj moment besa nakon linča pomenutog Jevreja i popularnost filma Rađanje nacije, iz filma je preuzeo narativ i ikonografiju i paljenjem krsta na Stone planini poslao je poziv da se ljudi priključe klanu. Pored toga, osmislio je kompletnu hijerarhiju, činove, rituale, odeću i praktično stvorio franšizu. Uveo je poslovni model sa plaćanjem članarine i regruterima i sve to je dovelo do toga da im popularnost eksplodira. Naravno, i u ovoj inkarnaciji su pljačkali, prebijali, proterivali, ubijali, ali sada je sve to bilo mnogo lakše jer žrtve nisu imale kome da se obrate. Policajci, tužioci, sudije, svi oni su činili veliki deo članstva i više nisu morali ni da se kriju. I na sve to, brojčano stanje omogućilo im je dovoljno političke moći da se pod njihovim uticajem izglasavaju i sprovode rasistički zakoni. Naprimer, zakon o imigraciji gde su ograničili broj imigranata za konkretno južnu i istočnu Evropu i to najviše zbog mržnje prema Italijanima, Jevrejima i slovenskim narodima, dok su Britanci i Skandinavci bili dobrodošli.
Naravno, Azija i Afrika su bili potpuno isključeni iz te priče. Pa onda zakoni o obrazovanju gde su uveli obavezno pohađanje državnih škola kako bi uništili katoličke i druge privatne škole, zakoni o segregaciji i tako dalje. Sad, ne znam da li ste primetili da cela ova priča podsjeća na fašističku ideologiju. Dakle, maltretiranje manjina, propagandni filmovi, rituali, zavodljiva ikonografija. Nekako kada se pomene fašizam, svi prvo pomisle na Italiju i Nemačku i eventualno Španiju, dok su zapravo te zemlje isto to počele sprovoditi godinama kasnije. Jedina razlika je to što je u Evropi to i formalizovano na kraju kroz političke partije, tako da ne bi me čudilo da su Mussolini, Franco i Hitler dosta toga prepisivali upravo iz Amerike. Međutim, ova reinkarnacija se također raspala na sličan način kao i prva, s tim što su sada imali previranja kod vođstva. Smenjivali su se tako reći pučevima, a stvar koja im je uništila reputaciju je brutalno ubistvo Madge Oberholzer, koje je dovelo do istrage i sve to privuklo veliku pažnju javnosti. Madge se našla na nišanu jednog od lidera klana iz Indijane jer se bavila opismenjavanjem crnaca. Kidnapovali su je i danima je mučili, a s obzirom na to da je žensko, možete pretpostaviti i na koji način, dok na kraju sama nije popila otrov kako bi prekinula svoje muke. Nećemo ulaziti u detalje, ali ovaj zločin se navodi kao jedan od najbrutalnijih u istoriji Amerike. Kasnijih godina manjine su sve više počele da se integrišu u američko društvo, jer ipak na severu i dalje je postojala velika volja da se problem reši težim, ali i jedinim razumnim putem. Sve to je dovelo do osipanja članstva, a potom počinje i Drugi svetski rat kada je američka vlada shvatila da klan ima dosta toga zajedničkog sa svojim novim neprijateljima, pa su im tako 1944. godine poslali poresku inspekciju i tako ih po drugi put ugasili. Ali ne lezi vraže, dok smo mi u Jugoslaviji primali studente iz cele Afrike i palili ambasade zbog ubistva Patrisa Lumumbe, tih godina na jugu Amerike crnci su još uvijek išli u odvojene škole, odvojene toalete, odvojene restorane i hotele. Imali su odvojena mesta u autobusu, bioskopu, biblioteci, a čak ni posle smrti nisu bili ravnopravni jer su sahranjevani na odvojenim grobljima. Nisu imali pravo glasa, nisu imali zdravstvenu zaštitu, nisu mogli da se venčavaju sa belcima i belkinjama i nisu mogli da žive bilo gde, već samo u zasebnim kvartovima. Zašto pravimo ovo poređenje sa Jugoslavijom? Pa zato što se u Americi tih godina pojavljuje pokret za građanska prava koji u prvim godinama zapravo pokušava da se izbori za sve one stvari koje smo mi tada već imali uveliko. Da ne mislite da je to bio pokret poput današnje woke levice koja se bavi problemima poput recimo nedovoljnog broja knjižara za gej invalide na Aljasci, dok istovremeno imaju mnogo veće probleme. Prvo ponovno jačanje klana došlo je nakon zabrane segregacije u školama od strane Vrhovnog suda, što je razbesnelo rasiste. Međutim, pravi početak treće inkarnacije Ku Klux Klana se uglavnom vezuje za 1. decembar 1955. godine kada je Rosa Parks, crnkinja iz Alabame, odbila da ustane belcu u autobusu. Okupljanja su ponovo počela i suštinska razlika sada je bila u tome što klan više nije bio jedinstvena organizacija, već je bio skupina različitih ekstremističkih grupa. Ponovo su krenula ubistva, linčovanja i karakteristična paljenja krstova na posedu onih koji su se zalagali za integraciju afroameričke zajednice. I opet, po treći put imamo istu priču. Mučenje, proganjanje, političari i policija umešani, ubistva, mada za razliku od druge inkarnacije, klan se više nije bavio moralnim teoretisanjem o očuvanju američkog načina života. Ovaj put je to bila čista siledžijska grupa koja ne preza ni od čega. 63. godine jedan čin ih je i definitivno svrstao u terorističku organizaciju, a to je postavljanje bombe u crnačkoj baptističkoj crkvi u Alabami, prilikom čega su stradale 4 devojčice. Potom 64. godine imamo ponovo kidnapovanje trojice aktivista koji su se bavili registracijom crnih glasača. Jedini crnac među njima je mučen na nezamisliv način pre nego što je ubijen i nasilje ponovo nije bilo moguće ignorisati. Umešao se FBI, usledila je opsežna istraga i čak i oni koji nisu bili saveznici crnačkog pokreta su bili u šoku kada su saznali na koji način je taj čovek skončao. Rezultat je bila masovna podrška za zakon o građanskim pravima iz 64. godine, a 65. godine na saveznom nivou je konačno donešen zakon o glasačkim pravima koji je izjednačio prava crnih i belih Amerikanaca i ovi događaji su bili veliki udarac za popularnost i politički uticaj Ku Klux Klana, tako da tokom 70. i 80. godina su izgubili 2/3 svojih članova.
U narednim decenijama Ku Klux Klan se malo rebrandirao, da tako kažemo, i počeo da podsjeća najviše na neonacističke grupe kakve su nama poznate ovde u Evropi. Samo sa malo drugačijom ikonografijom, ali suštinski to je potpuno ista stvar. Kao takvo utočište za mizantrope i sociopate i 80-ih su uspeli da naprave ozbiljan incident u Alabami kada su kao osvetu za oslobađajuću presudu crncu za ubistvo belog policajca rešili da nasumično ubiju jednog crnca. Naravno, i ovo je učinjeno na gnusan način da bi poruka bila upečatljivija, međutim ponovo su postigli kontraefekat. Svi detalji sa suđenja su iznešeni u javnost i javnost je ponovo bila zgrožena. Majka ubijenog je rešila da istera pravdu do kraja i nakon nekoliko godina pravne borbe Ku Klux Klan je morao da joj isplati neke silne milione dolara odštete, što ih je ponovo dovelo do bankrota. Takođe, važna stvar kod ovog suđenja je to što je porota bila sačinjena isključivo od belaca i svi članovi su jednoglasno glasali u korist majke, što je 20 godina ranije u Alabami bilo nezamislivo. Ali ono što je važnija poruka je da sada čak i na jugu Amerike grupacije koje šire mržnju moraju odgovarati za postupke svojih članova. Međutim, upravo u tim godinama, od 60-ih do 80-ih, američki jug je u ekonomskom smislu počeo da se približava severnim državama i došao na neki nivo nacionalnog proseka. Mnoge firme su se tamo preselile, jer im je radna snaga bila jeftinija, kao i zemljište, i ja bih rekao da je upravo to glavni razlog zašto je ovaj klan propao. U 21. veku on i dalje postoji, ima gomilu nekakvih frakcija koje su međusobno zavađene i u odnosu na ono što je nekada bio, može se reći da je sada na margini. Ali i dalje je tu i to najviše zahvaljujući internetu. U svom digitalnom rebrandingu su belu supremaciju zamenili za beli ponos. Umesto promovisanja segregacije sada promovišu nacionalizam, ali suštinski sve je to ista stvar. Međutim, veći problem je to što mi trenutno na globalnom nivou ponovo prolazimo kroz jednu ekonomsku krizu, što je mnoge ideje Ku Klux Klana poslednjih godina dovelo i do političkog mainstreama, i to ne samo u Americi, već širom sveta. Jer pazite, takve ideje se gotovo uvek najbolje prime u kriznim vremenima, a svi znamo da je ljudima koji se osjećaju ugroženo prosto prelepo vladati. Ono što se sigurno mnogi od vas pitaju tokom ovog videa je kako to da američka vlada nije nikada zabranila Ku Klux Klan kao što to evropske države rade sa svojim neonacističkim organizacijama. Pa stvar je u američkom ustavu, to jest u prvom amandmanu koji garantuje svim građanima slobodu okupljanja. Dakle, tamo možete da se okupljate i pod zastavom nacističke Nemačke, da svoju skupinu nazovete recimo SS divizija, i sve dok ne kršite nikakav zakon pod tom zastavom, tu neće biti problema. Mislim, zabranjeno je da pozivate na nasilje, da činite nasilje i tome slično, ali možete da postojite. Međutim, ni to nije baš tako crno-belo, jer onda privlačite pažnju FBI-a, nijedna banka vam neće otvoriti račun, nijedna kompanija neće raditi sa vama, ali teoretski mogućnost postoji ako su društvene prilike povoljne za vašu ideologiju. Ova priča me navela da razmislim malo o ropstvu, tako da sam došao na ideju da napravim jedan video upravo na tu temu, da prođemo kroz istoriju ropstva i da vidimo kako to danas funkcioniše. Jer, verovali ili ne, dok ja pričam o ovome, na nekim mestima na ovoj planeti još uvek postoje ljudi koji su pravi pravcati robovi, po definiciji, a pričat ćemo malo i o modernim, onim skrivenim oblicima ropstva. Tako da, i taj video možete očekivati u narednim nedeljama. Ukoliko vam se dopao ovaj video, možete me častiti kafom klikom na dugme thanks ili hvala i ne zaboravite da zapratite ovaj kanal jer mi na taj način pružate podršku. Vidimo se i naredne nedelje.